Ibihe byiza kuri mwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro bya TGP Trend. Twizere ko mumeze neza cyane aho muri mugiye mutandukanye, yaba mu mujyi wa Kigali, iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, cyangwa se wowe uri hanze y'igihugu. Twizere ko umeze neza cyane, kandi niba nawe utameze neza ukurikirana ibiganiro bya TGP Trend, twizere ko biraza kugenda neza, Imana iraza kubikora. Wewe wakoze subscribe, turagushimira cyane. Nawe utarayikora, iki nicyo gihe ngo uyikore, tujye dukomeza tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, tujye dukomeza kugenda tukugezaho amakuru y'imikino abagezweho kuri iyi tariki ya 23 ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Turongeye turagushuhuje, reka tukugezeho amakuru agezweho ari kuvugwa kuri uyu munsi. Amakuru rero ari kuvugwa kuri uyu munsi, reka tuyahere hano iwacu mu Rwanda. Bamwita Shemangoga Fabrice, uwo bakunze kwita Maboko. Niwo mukandida rukumbi urimo kwiyamamariza kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano iwacu mu Rwanda, kuko ari we mukandida wenyine rukumbi wabashije kuba yagaragaza ko ari we ufite ibyangombwa. Nta wundi bahanganye, ni ugomba kuzayobora Ferwafa nta gihindutse. Ku munsi w'ejo rero kwa gatanu yatangaje yuko abasifuzi 32 bazashyirwa mu cyiciro cya mbere, bazajya basifura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, bagiye kuzajya bahembwa ku kwezi, bakagenerwa umushahara nk'abandi bakozi bose, nyuma yuko ubundi mu busanzwe abasifuzi bo mu Rwanda bahembwaga kuri match bagiye gusifura. Niba bamupanze kuri match runaka, bagomba kumuhemba, nta mushahara bagiraga uhoraho. Uyu nguyu rero Shemangoga Fabrice, nyuma yo kuzamura ibihembo bya shampiyona y'u Rwanda n'abasifuzi, agiye guca akajagari kugira ngo bazajye bahembwa ku kwezi, kugira ngo by'umwihariko barwanye ibintu bya ruswa, ngo bohereje umusifuzi kuri match runaka bamuhaye amafaranga. Ibyo bintu biri mu byo agiye kuba yaheraho aca muri Ferwafa y'u Rwanda, cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Mu yandi makuru rero, tombora ya Sekafa Kagame Cup izabera mu gihugu cya Tanzania i Dar es Salaam. Rwose amakipe 12 ariko atarimo ikipe ya Yanga Africa ndetse na Simba zitazitabira rino rushanwa. Tombora yuko aya makipe azahura izaba ku ya 26, ubwo no kuvuga ngo ni kuwa kabiri w'icyumweru gitaha, nibwo hari Dar es Salaam hazaba tombora ya Sekafa Kagame Cup, izaba guhera ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 15 Nzeri, ubwo no mu kwezi gutaha. Ikipe ya APR Football Club ikaba ariyo kipe izahagararira u Rwanda muri ino mikino ya Sekafa Kagame Cup. Nubwo ikipe ya APR izahagararira u Rwanda muri Sekafa, ntabwo izajyana abakinnyi bayo bazaba bahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi, kuko mu kwezi gutaha muzi ko u Rwanda rufitanye umukino n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ndetse n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Ikipe ya APR biteganyijwe ko abakinnyi bazaba bahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi batazajyana n'ikipe ya APR mu gihugu cya Tanzania gukina Sekafa Kagame Cup. Bamwita Byiringiro Lage ndetse na Kwitonda Alebaka bakomeje kwitwara neza mu ikipe ya Police Football Club, nyuma yuko abasore bombi banyuze mu ikipe ya APR Football Club n'ubundi nyuma yo kuyitsinda Munyera y'abahizi. Batangaje yuko barimo barakora cyane kugira ngo barebe ko umutoza Adela Murushi yakongera kubatekerezaho mu ikipe y'igihugu Amavubi, nyuma y'igihe kinini badahamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Aba basore bombi rero ngo barimo baragenda bagerageza uburyo ki bagaruka mu ikipe y'igihugu Amavubi. Myugariro Buregeya Prince n'ubundi wanyuze mu ikipe ya APR Football Club ndetse no mu ikipe ya AS Kigali, akaba yamaze kwerekeza mu ikipe ya Nairobi United FC mu gihugu cya Kenya, hariya hakurya rwose. Akaba yamaze kwerekeza mu gihugu cya Kenya, aho yerekeje muri ikipe ya Nairobi United FC
rwose aho yasinye amasezerano y'imyaka 2. iyi kipe ikazanahagararira igihugu cya Kenya mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ku mugoroba washize kandi ikipe ya Gasogi United yaraye inganyije n'ikipe ya Marine mu mukino wa gicuti wo kwitegura umwaka w'imikino utaha wa 2025-2026. aya makipe yombi rero yanganyije ibitego 3-3. n'umukino wabereye kuri stade Ikirenga Ishyorongi, n'ubundi ni ku kibuga cy'imyitozo cy'ikipe ya APR Football Club. Mu yandi makuru reka dusohoka hano mu Rwanda twerekeze muri cani ikomeje. Cani 2024 iri gukinwa ubu ngubu kuko yasubitswe kuko amastade atari yujuje ibyangombwa. ikomeje kubera rero mu gihugu cya Uganda, Kenya ndetse na Tanzania. Inkuru mbi rero muri iyi mikino ya cani nuko amakipe abiri uko yakiriye yose yamaze gusezererwa. ikipe y'igihugu ya Kenya Harambee Stars yaraye isezerewe n'ikipe y'igihugu ya Madagascar iyitsinze penalite 4-3. ni nyuma y'uko umukino usanzwe byari byarangiye amakipe yombi anganya igitego 1-1 bitabaza za penalite. ikipe y'igihugu ya Kenya yemerewe amafaranga menshi na Perezida William Ruto abwira ati muzagera hanga tuzabaye amafaranga. muribuka ko yari yabashyiriyeho inzu y'ibyumba 2, yabahaye amamodoka, yabahaye amafaranga, ariko ikipe y'igihugu ya Kenya ntago yabashije kurenga muri 1/8 rwose. abanyakenya bari mu gahinda gakomeye nyuma yo guhostinga cani bakarangira batabashije kurenga umutaru, nubwo bavuye mu matsinda ariko barangiye baseze n'ikipe y'igihugu ya Madagascar. abandi nabo ikipe y'igihugu ya Tanzania, nayo yaraye isezerewe muri 1/8 imbere y'abafana bayo rwose. yatsinzwe igitego 1-0 n'ikipe y'igihugu ya Morocco rwose. ikipe y'igihugu ya Tanzania rwose nayo ntago yabashije kuba yarenga muri 1/8 birangira gutyo. muri imikino ya cani kuri uyu munsi ku wa gatandatu, ikipe y'igihugu ya Uganda ari nayo isigayemo mu makipe mu bihugu byakiriye iraza kubicakirana n'ikipe y'igihugu ya Senegal. biraba umukino uraza gutangira ku isaha y'isa 10 zuzuye za hano mu Rwanda, mu gihe undi mukino uri buze kuba ku isaha y'isa 1. ikipe y'igihugu ya Sudani iraza kubikina n'ikipe y'igihugu ya Algeria. nuko bimeze. ikipe y'igihugu ya Uganda nisigaye ihagarariye aka karere rwose. urumva ko andi makipe yaba ikipe y'igihugu ya Kenya ndetse na Tanzania zamaze gusezerwa muri 1/8. reka twerekeze ku mugabane w'i Burayi. umutoza wa Manchester City Pep Guardiola yatangaje ko Phil Foden, Ederson Moraes, Rodri bose kuri uyu munsi guhera ku isaha y'isa 7:30 baraza kugaragara ku mukino bafitanye n'ikipe ya Tottenham Hotspur ku munsi wa kabiri wa shampiyona. ikipe ya Manchester City kuri Etihad Stadium iraza kuba yakiriye ikipe ya Tottenham Hotspur nyuma yo gutsinda Wolves ibitego 4-0 ku mukino w'umunsi wa mbere. iraza kubicakirana n'ikipe ya Tottenham Hotspur. abasore rero bose ko ari batatu baraza kuba bagaragara kuri uyu mukino. ku mugoroba rero waraye ushize mu ijoro ryakeye ikipe ya Chelsea yasanze ikipe ya West Ham mu rugo itsinda ibitego 5 bose, baba ba Enzo Fernandez, baba ba Caicedo, baba ba Pedro Neto, bose baraye babonye urucundura. ikipe ya Chelsea yongera gutanga ubutumwa West Ham irimo kugenda yitwara nabi cyane. iyi kipe ya West Ham ishobora kuzamuka mu cyiciro cya kabiri hatagize igikorwa. rero abarasta baraye bitwaye neza cyane batsinda ibitego 5 byose kuri 1. Bayern Munich nayo yafashe ikipe ya FC Leipzig iyitsinda ibitego 6 byose ku busa. ahangaha ni mu gikombe kiruta ibindi cyangwa Super Coupe y'igihugu cy'Ubudage. Harry Kane atsinda hat-trick
hat-trick rwose. Harry Kane yaraye ateretsemo ibitego bitatu na Luis Diaz uheruka kuva muri Liverpool nawe akaba yatsinze igitego kimwe nawe muri ibi bitego bitandatu baraye batsinze ikipe ya Leipzig. Paris Saint-Germain yaraye itsinze ikipe ya Angers muri shampiyona y'igihugu y'Ubufaransa igitego kimwe ku busa cya Ousmane Dembele. Kuri uyu mukino pese yatsinze ni naho hagaragaye umunyezamu Donnarumma asezera abafana b'iyi kipe ya Paris Saint-Germain rwose ko yamaze kuba yasezera nyuma y'uko hafashwe umwanzuro ko bagomba gutandukana n'iyi kipe, akaba yamaze gusezera ku bakunzi b'ikipe ya Paris Saint-Germain. Uyu musore tukabaza kumenya ahari bwerekezo mu minsi iri buze kuza, dore ko amakipe arimo Manchester United, Manchester City ari amakipe arimo kugenda ahabwa amahirwe yo kuba yaza kwegukana uyu musore. Uyu munsi rero shampiyona ku mugabane w'Uburayi ziraza kuba zikomeza guhera ku isaha y'isa 9 ku isaha y'isa 7:30 Manchester City iraza kuba ikina n'ikipe ya Tottenham kuri Etihad Stadium. Ikipe ya Bournemouth iraza kwakira ikipe ya Wolves, Brentford iraza kwakira Aston Villa, Burnley iraza kwakira Sunderland, amakipe yombi yavuye mu cyiciro cya kabiri. Naho ku isaha y'isa 12:30 ikipe ya Arsenal iraza kuba yakira ikipe ya Leeds United. Mu gihugu cy'Ubudage Sao Paulo iraza kuba ikina na Dortmund. Naho mu gihugu cy'Ubutaliyani Napoli iraza kuba ikina na Sassuolo, AC Milan iraza kuba ikina na Cremonese. Mu gihe mu gihugu cya Espagne umukino uhari ikipe ya FC Barcelona iraza kuba icakirana n'ikipe ya Levante, aho ni muri shampiyona y'igihugu ya Espagne. Reka amakuru yacu y'imikino yo kuri uyu wa gatandatu itariki 23 umwaka wa 2025 tuyasoreze ahangaha. Ayo niyo makuru yaragezweho, twizere ko ibihe ari byiza cyane, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya TGP Trend. Andi makuru y'imikino nayo nakagaruka turagenda komeza tugenda tubapudetinga uko bigiye byitwaye misi ya siporo. TGP Trend YouTube channel ya mbere ikugezaho amakuru y'imikino ameze neza kandi ari trend. Ciao ciao, Imana ibaninde, hasta la vista.